आपके रिसोर्ट में ढेर सारे कांडा मिला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम नहीं जानते हैं। आप मैनेजर आपको कौन जानते हैं? आप अब लड़का लड़की आकर फेंका होगा, फेंक कर चला गया होगा, हम कैसे मालूम होगा? क्या लड़का लड़की आने के लिए ऐसे करने के लिए दिया हमको था अगर क्या? मालूम होता तो हम अपना रिजोर्ट को साफा करके नहीं रखता। साफा करके रखता कि नहीं रखता? आप क्यों अलाउ किया है अभी करने के लिए? सप्ताह 10 दिन से अब ये ले चुका है। अच्छा, रैलीबाजी ले करने के लिए चुका होटल है, खिलाएगा? लेकिन क्या बनाया नहीं है। मालूम नहीं है। अच्छा, ये होटल रानीबाजी के लिए है क्या? नहीं, हम लेकिन रजिस्टर क्यों? की हम वो क्लियर नहीं किया, वो मेरा गलती है। हम लोग मिला स्पॉट पे। आप फिर भी गलती एक्सेप्ट करते हैं तो हाँ, वो देखिए, जो हम लोग लड़का लड़की को दिया था वो हम लोग का गलती है, हाँ, क्योंकि हम लोग रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, वो हम लोग का गलती है। लेकिन लड़का लड़की लोग आकर ये सब कर गया, फेंक कर गया, वो हम लोग नहीं मालूम है। आप बोला है यहाँ पे लड़का लड़की नहीं आता है। हम बोला कपल्स आता है, कपल्स आता है। हम उस टाइम भी बोला लड़का लड़की कपल्स आता है, लेकिन मैंने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, वो मेरा गलती है। वो दुकान कंप्लीट होने के बाद में हम रजिस्टर मेंटेन करेगा। हम बोला। मेरा नाम जानवी है। ये बिजनेस यहाँ कब से खुला है? ये बिजनेस मैंने अभी तक कुछ ओपनिंग किया ही नहीं है सर। ये अभी जस्ट स्टार्ट होने में अभी और 1 महीना लगेगा, अभी बना ही रहा है। यहाँ तो ढेर सारे 2 नंबर धंधा चलते हैं। नहीं, हम कभी नहीं देखा है और नहीं मैं जानती हूँ इन सब का बारे में। लेकिन पब्लिक का कहना होने से आप लोग अगर मुझे जबरदस्ती बोलेगा तो आई एम सो सॉरी। मैंने अपना आंख से देखा नहीं और मैंने ये सब चलाया भी नहीं। हम तो आता है शाम को 1-1.5 घंटा के लिए आकर चला जाता है अपना लेबर लोग को पेमेंट करके। अब मेरा लेबर लोग को भी बुलाकर पूछ सकता है। आज ही तो सारी जोनीस वाली आज यहाँ 4 लड़कियाँ थे। हम था क्या? आप लोग जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, हम था क्या? আমি নাজানো কিন্তু সারি জনিস वाली देखिए, सुनिए, ইয়াত কোনে থাকে আপনার? দিনত কোনে থাকে? दिन में कौन रहते हैं? কোন रहते? वो संजय दादा रहते हैं। हम लोग का कुक हां है। इधर ही है, देख लीजिए। हम लोग का कुक रहता है। लेकिन देखो, यहाँ में 1000 लड़की लड़का आता है, नदी किनारे में आता है, रिजोर्ट में। আচ্ছা, ইয়াদি হোম স্টে কৰিছে কিমান কেতিয়াৰ পৰা কৰিছে? देखिए, होम स्टे का बात मैंने आप लोग से इसलिए क्लियर किया था, लड़का लड़की आने से मैं रूम दे सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि हम लोग का पास लाइसेंस है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं मेंटेन किया कि नहीं? अभी तक होटल ही स्टार्ट नहीं किया है। रूम में तो सारे होटल स्टार्ट होने के पहले से यहाँ वो 2 नंबर बिजनेस धंधा चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप अगर ऐसा सोचते हैं 2 नंबर बिजनेस चले तो आप प्रूफ दीजिए। प्रूफ चाहिए आपको? क्योंकि हम तो था नहीं, हम नहीं जानते। आपको तो प्रूफ चाहिए। नहीं, आप लोग जबरदस्ती ऐसा हो रहा है कि आप लोग मेरा ऊपर में थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जब मैं ये जानती भी नहीं हूँ क्या होता है 2 नंबर बिजनेस। अभी तक ये होटल भी स्टार्ट नहीं किया है, ये तो दुकान कर रहा है, अभी रेडी करेगा दुकान के लिए, रेस्टोरेंट के लिए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। আজি আমি ডিমৌ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা TMPK, এপছু, আকছু আৰু ডিমৌ উন্নয়ন সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত আমি ডিমৌ পিকনিক প্লেছত ডিমৌ চাৰিআলি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আমি অতৰ্কিতে আমি এখন পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ। এই পৰ্যবেক্ষণ কালচোৱাত আমি ডিমৌ অঞ্চলত আমাৰ ৰেল লাইনৰ সিপাৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংগঠিত কৰা আমি দেখা পাইছোঁ। আমি ইয়াক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। ইয়াত সুদূৰ ডিমৌৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আহি আমাৰ পৰ্যটকসকলে, আমাৰ মানুহসকলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংগঠিত কৰা আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমি ৰাজহুৱা অভিযোগ আমি পাই আহিছিলোঁ। আজি আমি চাৰিওটি সংগঠন আৰু আমাৰ ডিমৌ উন্নয়ন সমিতিয়ে একগোট হৈ আমি অতৰ্কিতে এটি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ। পৰ্যবেক্ষণ কালচোৱাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক বস্তু উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংগঠিত কৰি থকা আমাৰ পৰিলক্ষিত হ'ল। আমি ইয়াক নিন্দা কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ, অতি সোনকালে এনে কাৰ্যৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক অতি সোনকালে তেখেতলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ ডিমৌক শান্তি শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখি আৰু ডিমৌক এটি সুস্থ সবল বাতাবৰণৰ মাজত ডিমৌ অঞ্চলটিক যি পূৰ্বে যি নাম আছিলে ডিমৌ অঞ্চলৰ, সেই নামটো বৰ্তাই ৰাখিব বুলি আমি আশা ৰাখোঁ। হয়, আমি সকলো পৰ্যটককে আমি এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে প্ৰায় 7টা বজাৰ পাছত ডিমৌ অঞ্চললৈ নাহে। ডিমৌত বিভিন্ন ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ সংগঠিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলো পৰ্যটককে আমি শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি 7টা বজাৰ পূৰ্বে ডিমৌৰ আহি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব বুলি আমি ইয়াৰে আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া প্ৰায় 11টা-12টা বাজিব হৈছে। আমাৰ দলে, আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ দলে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহিছোঁ। আমি সকলোকে আহ্বানো জনাইছোঁ, যিসকল ইয়াত ৰৈ আছিলে তেখেতসকলকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে এটি
সময় নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত আহি ডিমৌৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব বুলি আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ মোৰ নাম সঞ্জয় দাস সঞ্জয় দাস। আজি যে 4জনী আছিলে কৰ আছিলে বোলে মই গম নাপাওঁ মই কোকমেনৰ ভিতৰত কাম কৰি আছোঁ ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিছে নাই ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰিছে নাই কৰ আহে ৰেজিষ্টাৰমেণ্ট এতিয়া আমাৰ এটা মেনেজাৰ আছে সি গ'ল আচ্ছা ইয়াত এই যে ল'ৰা ছোৱালী থাকে নাথাকে ল'ৰা ছোৱালী আহে ৰুম লৈ থাকে লাইচেঞ্চ আছে আমাৰ মালিকনি অৰ্ডাৰ দিছে লাইচেঞ্চো আছে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আহিব ৰুম ল'ব পাৰিব কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত চলিছে আহি থাকে কৰ ছোৱালী কৰ ল'ৰা আহে ক'ৰ ধেমাজিৰ পৰা আহে চিলাপাথাৰৰ পৰা আহে মানুহ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহে ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় এটা চলাই আছে ইয়াত নাৰী মানে ব্যৱসায় না ৰুম মানে ৰুমত যে ছোৱালী মানে ৰেণ্ট দিয়া হয় মাত্ৰ মানে 1000 টকা লয় মাহত নহয় এদিনৰ এনেকুৱা কেইজনী ছোৱালী আহে থাকে মানে কোনো ক'ব নাই কেতিয়াবা এটাও আহে কেতিয়াবা দুটাও আহে এক ঘন্টা এগনে নহয় আপোনাৰ থাকে যেনে ৰাতিপুৱা আহিলে যে সন্ধিয়ালৈকে থাকে বা নাইট থাকে ৰাতিপুৱা যায়গে কৰ পৰা আহে বোলে বহুত পৰা আহে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহে তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহে আজি কেইজনী আছিলে পুৱাৰ ভাগত আজি আহিছিলে 2-3জন আহিছিলে কেইঘণ্টা থাকিবলৈ গৈছে এই ঘণ্টা মানে আপোনাৰ এনেকুৱাই ধৰক 3-4 ঘণ্টা ৰখিলে আকৌ আমাৰ তাত খোৱা পোৱা নাই গুচি গ'ল আচ্ছা ইয়াত ছোৱালী কিমানজনী থাকে ইয়াত স্থায়ীভাৱে ইয়াত ষ্টাফ কিমান থাকে ইয়াত ষ্টাফ থাকে আপোনাৰ 3-4টা থাকে ছোৱালী কিমান থাকে ইয়াত ছোৱালী মানে 2টা থাকে এতিয়া গ'ল ঈদৰ কাৰণে 2টা মানে ইয়াত ৰান্ধনি থাকে চাফ চিকুণ কৰে ছোৱালী যে থাকে ইয়াত কিমানজনী আছে ইয়াত 2জনী যোগাৰ ৰাখিছে 2জনী মানে 2জনী মানে কাম কৰে এইবোৰ কৰ হয় এবাৰ আপোনাৰ এই লখিমপুৰৰ হয় গুজি গ'ল আজি পৰহি এটা গ'ল আৰু আজিও গ'ল ইহঁতৰ এড্ৰেছ বিলাক আছে নাই এড্ৰেছ হ'ব ইয়াক ক'লে চব ওলাই যাব এড্ৰেছ মেনেজাৰে কৈছে ইয়াত একো আৰম্ভই হোৱা নাই একো আৰম্ভ হোৱা নাই না আৰম্ভ মানে এইবিলাক খোৱা বোৱা ইমান আৰম্ভ নাই হোৱা মানে ইয়াত একো আৰম্ভ হোৱা নাই বুলি কৈছে তেখেতে আৰু আপুনি কৈ আছে ছোৱালী থাকে ছোৱালী নহয় মানে ছোৱালী মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে লৈ আহে আনি কিনি লৈ আহে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে লৈ আহে আৰু ৰুম ভাড়া লয় পাৰমিশ্যন আছে নেকি পাৰমিশ্যন আছে এইটো কিহৰ কাৰণে লয় সিহঁতে ৰুমটো কিহৰ কাৰণে লয় ৰুমটো এমনি এছ কৰিবলৈ কৰে লয় এছ কৰিবলৈ লয় ন নিজে ল'ৰা ছোৱালী এছ কৰে ল'ৰা ছোৱালী এছ কৰে ল'ৰা ছোৱালী লৈ ভিতৰত কি কৰে কি আমিতো গম নাপাওঁ